UNyazi umbani yaxhopha. Luka lokebhula longene Harry Smith lwaqonda ngqo ubo kanontanda bathakathi kwathokoza umzazela benomayekisa bebona umkhumbi kaBhombeni ungene emanxiweni wahlangana iNewcastle idandi umtshezi umnambithi iBedville nomsinga kwagijima ibhala sawake sawunikisa umuzi kaShembe 5 to 6 months zawuqeda nya hawa baliyeka UNyazi weManazaretha lungenhla ngoshunini abanye bangenzansi banyathele imbongolo bakunje buthula ndlela sayibheke eMozambique kwaseShanganeni kwavuleka iborder gate wathokoza uSamora Mashelekwe lamathonga yahlula ngehubi inkanyamba kankalo zindeni hayilinganisa abasemhlabeni hayisibheke eMaputo amashangana ahalalisa ayibona indlovu agcobe yagcamala sematabetuleni kwayewasebasabe emagqubeni asahlange wadilika umthanga lemtshebheni kwamakhelwane siyabathela ngothule zonyazi ibheke kwabheka bezayo enyoka zobuyela ngomgodi bona zadizela ecilongweni kashelwa iciphizi ubuka kwabiyela nakwamkhabela kwaviva utsotsi kwaviva usomatekisini efana nyidladliwa kwenye indlu ndaba zenzeke ICC International Convention Center lwavele lwathatha UNyazi lwathatha professor bayavuma bonke abantu ngoba bavuma ngisho khona usikakhongela sami sabona ngomntaka walithasa isulu owaqhamuka seqhuba imqeka etholeni wayezocubuza emazulwini noRamaphosa sambona setheleke eGibistilami UNyazi lokho amajuba college kwaMhlophe stadium awunadela kodwa webantu baseNewcastle nina nake ngibona ikatabulini bathemba bothi sinyoka emfuleni ngegama likaShembe kwasonto uzobheka phezulu zinkanyamba zayiphikelela engekani ziyothetha amaqala qulusa nawe mqulusi kwabonela ke sithabathaba somuzimu emathafeni asemondlovu bathi sethandanani siyekeni bantu basemhlabeni UNyazi ligoqile eSouth Africa kwaZulu Natal isanivale ngehlahla otherwise nizoyikhotha imbengo yomilelo niyubona usawule ebheke eDamaseko wayenenkani esele njenganini othembe basemhlabeni bagcina ngokwe-Great Town nasepinetown UNyazi libuya eCape Town kwasuka isikhishikazana esikebheni UNyazi liphikelela eRobben Island losukuma lama ngenyawo sajapha isikhishikazana bathithwa yini abantu ngoba noJesu Kristu wazi into efanayo ihamba nabafundi bakhe omkhululo Nkosi yakwambothe ematilongweni lwathi UNyazi siyohlangana eKhenani yaphuma etshele eqonde eKhenani Inkosi yakwambotho yasitshela isigodlo sakwala sehadini kwandiza ama-helicopter eKhenani kwenye indawo kwandiza amalulwane ushamba bamshalinde shena bomthetho enganivele UNyazi ukhomande emazulwini indaba zayizwa ngomfu wasemangangeni wathi UNyazi lwaphuma lathi iqekelele emabaleni asemzomusha abantu balindele isibusiso inkosi evela ahlaba ikhorasi yathi ziyamazi umelusi bonke abasongela inkosi UNyazi Lwezulu bayaphelela emali njengentuthu abanye sewabona uhambe bekhahlela amaxoxo etratini zetheku emlomo emhlophe inkemaneni shosha zasukuma emile enyokeni kwamahalo njunkulu nabantwana sathokoza isilo samabandla sazola sesimemeza sithi mletheni kimi basho kanjani abantu ukuthi singashuthi UNyazi loNkulunkulu nazi umsebenzi yabonakala bo wayiphinda umlando wenkosi uSolomoni eyayiphambi koGaganeni ishesha sashuma shendela yaqhuma imfeka eqonda amadolo nathi UNyazi lokuphinde enyokeni bo bhala ntatheli enganwathi uzobhala kanti ubhale njani indaba awukithi udaba lwasenyokeni ngilibona front page emaphepheni washalaza lo sibamba ngophondo kulungile nokungathula wena ngoba uyachema kodwa amatshe nehlahla zakwaNongoma ziyafakaza ngomhla uphela qinulu zabethana phezulu iyasematabetuleni yaseThembezile kwathi yaseThembezile bephula singamaqhubu yayabhopholela emkhomozeni hayisekozethe ukusuka yayithumela kasini izindlela ekhekhalgidalphindelela lakidalphindelela ekhabekhaba bayisengayo khenga lamagquma amabili elinye kwangolento abomhlangano elinye kungelakithi ehomisi yayingakhali imtshinga entabeni omhlangano emtshinga ebethe emagqumeni akithi kwahlophe kwakhala iphunga nentabeni omhlangano kwakhala imtshinga ehomisi kwakhala iphunga nentabeni omhlangano kwakhala imtshinga ehomisi enkosi abathi bebedlabuluka bathi bebedlabuluka
wayikhahla ingodosi yacimela yagaga yaphutha inqiba abasondo walahla ubhethe ematebetule empilweni afohluka ngehlungwane ondiza zawu qatha eCape Town sazi baphele futhi wayitutha emqadini hamba nonke bathakathi noqaba sesihogweni bachiliza wasebizini ozibona ngeselele zini esesihle ukushakabeza esikolo bangesani ngoba inkosi uThingo yahola inkosi uNyazi kwaba kaShembe awubhokola tondolo selinkosi uNyazi kwaba kaShembe ayihlehlelo mphafa lakho hlo inkosi uNyazi kwaba kaShembe qala libshelelezi elashela basathembe sihlaba ngenganani mshonto nesandla banela lashela baseginyazinya abangengakanani nasothenga sinomphemiso bangahlala lashela basephumela banganani nasedetheni nesandla banela maphakamela phakamela ingonyama yahlala ithayi sihlezi wayiphakamela yahlala yathi sihlezi wayiphakamela yahlala wayikhipha ezomnyathela isuka amagwaza msibini hlahla umnqawe evimbe ebuhleni amasangweni ligwezwe namagugu ebandla hlamvu yadla umuntu ecaleni obumnandi bemuka nomhlubulo ongene wabilelwa ngesitezi ushangengotshe ekuthuthukeni wangena wabilelwa ngesitezi ushangengotshe kwandeni wangena wabilelwa ngesitezi ushangengotshe eSabatheni wangena wabilelwa ngesitezi ushangengotshe emzomusha wangena wabilelwa ngesitezi ushangengotshe today zonke izizwe ziyakumbo